Kambe awungichazele, kambe uhamba kanjani esikoleni? Wagcina uyida. Isikolo ngabona vele ngisiyena. Ngabona ukuthi yebo awubiyayebo ngoba ngabona vele ukuthi into ngeke futhi angeke ufreeze phela ngoba ubizo lwami shujulo lokuthi kambe nje yokucoast Uzonda. ngizongoka lezi isizwe. Wabona kuyeko mawuthi kuyayeka. Ngabona ukuthi yebo lento nganokuthi indaba ukuthi lo ukhula nesipolo ungayi phezulu lokukhula abafana besa ngemva kwami hayi ngayibona Kanti grade 1. akuzayiqala esikole. Hayibo, wayelelana siqedile. Hayi ngabona nje ngayileta kusiyela.